Lona tingcabano tekubanga umhlaba, umndeni wakwaDlamini endzaweni yakaLomshiya ubona letingabonwa ngelisonto emini ngesikhatsi lijaha lakhona lapha ekhaya lifuna kubadubula bonke khona lapha ekhaya kepha-ke lakhona kudubula emalunga emndeni namathafu lokungugogo Likhele, umnakabo kanye natsatewabo. Leli jaha bathi nalisolo lidubula belisolo limemeta emagama ebantfu labanye lapha ekhaya lelifuna kubadubula lase litfola babili kulabo kulebenzeni ubusolweni bamemeta. Sidutshula sibulawa nami bengingilomunye lobo phakathi kuleso sikhathi lobo nzima lobo bukhona lebekasibulala ngumnakethu umntwana wababe leka mtfola entombini mina ngumntwana umfati wababe leka mfababe wamshiya lakhaya uchamuke asihlomile agace isikhwama sakhe lesimnyama sesiwethu lomdzala lo shone esibhedlela bembita asakabuye sihlale phasi sikhulume silungise lapho kunemaphutsa khona wala waphakamisa isandla wasiwavela ukuthi soyasivalelisa ngoba bekade asibulala sonke ngalendlela sibone ngakhona thina singumndeni labakhonile babhacile bangena etindlini phase embhede nami ngingilomunye wabo labangakakhonanga bavele baphangalala leso sikhathi ngalendlela bekenda ngakhona. Kumbe ngoba ungulomunye lovile bekadubula kanjani yena kadubula? Mina bengisephakathi ekamerweni lenguvile ngesibhamu sikhala siphinza kabili endaweni leyi-1 emnyango wasendlini kagogo lapho bekeme khona dzadzewethu ifirstborn yamake adubula yena emva kwaloko wamemeta wathi ufuna lalikhele makwabo lo lalikhele kuloko kungumaki wethu lakambangisa umhlabathi uthi ufuna umhlaba wababa wakhe ngathi kusesenjalo ngeva sibhamu sesikhala emotweni eceleni kwemoto yami naye lapha emva kwami nasikhala leso sibhamu engcondweni yami kufike ukuthi ngoba bekuhleli umntwana nami lapha phambili emotweni ngaka-drive ukuthi udubula umntwanami kani kulesikhathi bekadubula makwami. Kusethuse kakhulu ngoba kwekucala nje ngibabe lomkhulu kimi ngibabe lomkhulu and kusethuse kakhulu ukuthi besibalekile impilo yethu and besingakhoni ngisho necabanga ukuthi ngiyalokho kwendekalani sihlele ngaphansi kwembhedze asathi ukuthi anytime noma bangangena abamfana nje bagijima basaphaka vele kunyala sikakhona ngisho nekulala nje besihleli sithukatanya sithi masihamba sihlezi sithukatanya nje sithi ngabe kuto kwendekalani masibona umuntu agcoke isikipha lesinjani njani siyacalata sithi ngabe kuto kwendekalani sithufuke kakhulu asibakhoni vele kulala mina nje angalali kule ndlu le ngivele ngahamba ngayo le ndazi kunendlu yababe le ndazi. Kanti-ke leli jaha lithiwa naselicedzile-ke kudubula libe seke lashisa dona timotolo letimbili lapha ekhaya letilinganiselwa emalini lengetulu kwesigidzi. Etindzabeni temsakato channel yeMaswati kubika Neliso Sibiya, mina Kimberly Mavuso,